Afrika Borwa le lefatshe madume mo Boitshoko Media Television leina la me ke Simply BM se di kwa setlhoeng ga jaana se sa metshameko re di simolola re lebeletse kgwele ya dinao tsa DStv Premiership gore di eme ka tsela e ntseng jang. Mokaptene wa setlhopha sa AmaZulu e leng Ramahlwe Mphahlele o saenile kontraka ya koketso ka kwa Osuthu ya ngwaga o le osi. Osuthu e dirile diphetogo di le mmalwa ka fa tlase ga bokatisi ba ga Pablo Franco Martin seo se raya gore ba tlile go boa ba tokafetse thata mo setlheng sa 2024-2025 ba feditse mo maemong a bo 11 mo setlheng se se fetileng. Mphatlele e ne e le mongwe wa batshameki ba e leng gore dikontraka tsa bona di ile kwa bokhutlhong semmuso mme o ne a emetse fela gore tshwetso e leng gore e tla tsewa ka ga ene le isago ya gagwe ka kwa setlhopheng e eme ka tsela e ntseng jang fela fa morago ga gore go tsamaye Veluyeke Zulu, George Maluleke, Augustin Quem ga mmogo le Victor Letswalo seo se raya gore Ramahlwe Mphahlele re tla mmona mo mabaleng a Osuthu mo setlheng se sešwa. Re santse re le fo re lebeletse tsona tseo tsa kgwele ya dinao motshameka morago wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns e leng Rushin Derrick o a lebeletse gore a ka kgaogana le setlhopha mme isago ya gagwe ga yaka ya moletla ka gore ga jaana ga seo ga se kitla se kgonega go bela gore o nile le setlha se sa itumediseng ga simologa sa 2023-2024 o ne a bona kgobalo ya lengole a dira kabo mme fela a siama seo se mo kgoreleditse gore a ka tsamaya ka kwa setlhopheng ka gonne o ne a kgona go tshameka sentle ka kgwedi ya Ngwanatsele ka 2023. Re lebela fatsa boditšhabatšhaba mme re lebeletse gore tsa Euro di eme ka tsela e ntseng jang. Re lebeletse mokaptene wa naga ya England e leng Harry Kane o kgadilwe thata fa morago ga gore naga ya gagwe ya England e fitlhelele se ka makgaolakgang ka thago ya di-penalty kgatlhanong le naga ya Switzerland. Yo kile ya bo e le motshameki wa Tottenham Hotspur e leng Jamie O'Hara o buile fela jalo fela fa morago ga motshameko a re tiragatso ya Harry Kane ga e itumedisi le seng. Tiragatso ya gagwe e tshwana fela le ya ga Cristiano Ronaldo ya ga jaana mo metshamekong eo ya Euro. A re bobedi jo mo metshamekong e bone ba papa fela mo phefong ba sa itse gore ba dira eng. Harry Kane o ne a se rage thago ya di-penalty mme fela ene o ne a re o siame a re o lebaga a sa itekanela ebile a le botswa ebile a tena. Re tla tle re mmona gore mo motshamekong o latelang Harry Kane o tla diragatsa ka tsela e ntseng jang a tlogelwe go tshwantshangwa fo le Cristiano Ronaldo kwa bokhutlong mme re santse re lebeletse tsona tseo tsa boditšhabatšhaba. Motshameki wa maloba wa setlhopha sa Barcelona Bayern Munich ga mmogo le Liverpool e leng Thiago Alcantara o latlhetse seditsi mo go tsa kgwele ya dinao a dingwaga di le 33 o fentse Champions League di le 2, UEFA Super Cup di le 3, Club World Cup di le 2, La Liga Copa del Rey di le 4, Spanish Super Cup di le 2, Bundesliga di le 7, FA Cup e le osi, Carabao Cup e le osi le German Super Cup di le 3. Go le gantsi ka kwa moseja batshameki ba le bantsi ba rata go latlhela seditsi ba le mo go tsona dingwaga tseo mme ba bangwe ba rata go tswelela pele ga ka kono mo Aforika Borwa ba tsantlhe ba re ke ba ba godileng thata ba dingwaga di le 33. Mogaese o tla re be khutlo fa re boa gape re kopana re gore fatshe dingwe gape tsa metshameko mo Boitshoko Media Television leina la me ke Simply BM re go fa tsona di fisa di le kwa setlhoeng e le tsa ga jana. Peace.